mirongo 28 Matayo 11 umurongo wa 28 11 umurongo wa 28 11:20-18 Matthew. Mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Hariho point. Mwemere kuba abagaragu banje munyigeho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Hariho vigire kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanje utaremereye. Amen. Kuko kunkorera bitaruhije, amen, n'umutwaro wanje utaremereye. Dusome ndasoma habiri gusa nimbara ntangire mvuga ubutumwa. Dusome Luka 10:4 n'umurongo wa 17. Luka 4 umurongo wa 17. 4:17 Luka. Undi ashobora gusoma Moyeze Mike. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura abona igice cyanditswemo ngo umwuka w'Iteka ari muri nje. Nicyo cyatumye asigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yatumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri. Amen. Igira hepfo. No kumenyesha abantu iby'umwuka umwami, iby'umwaka n'umwami agiriyemo imbabazi. Urakoze. Kadusenge. Mana yacu turagushimiye, turaguhimbaje. Dushimiye ko waduhaye umwanya wo kubaha. Dushimiye ko tugiye kuvuga ijambo ryawe Mana. Udushoboze kugira ngo turivuge nk'uko waritanze. Ushoboze abicaye kugira ngo baryumve nk'iryabo. Ushoboze nanje kurivuga nkaho waringabiye Mana. Ingabire turuka kuri wowe. Ni ibyanditswe byera, bifite imbaraga, bifite ubushobozi, bifite ubutware bwo kubasha kwigandura byose bishobora kutwisingiraho vuba. Nemerera Mana abo bose bicaye ahantu umwuka weraze ahespire ijambo ryawe, abantu bumva ubutumwa bwiza, abantu bumva bibakwiriye, bagabana umunsi wa none, unetralize imbaraga zose iz'umwijima zishobora kurwanya abantu ntibashobora kumva ijambo ryawe, ndibe ibintu rutine. Ndasaba Mana kuko manifestation ya Holy Spirit iza kumanuka muri iki cyicaro turimo, iki kibanza turimo. Ndasaba kuko idutiza urwego rw'abamarayika bamanuke, abandi baruzamukeho, benga wa Musi Yakobo yaryamye hari uruzi abone yataramye igitaramo kidasanzwe. Ureke dusure muri special way tukuganirize Mwami, nawe tuganirire kuko ijambo ryawe rifite ubutware n'ubushobozi ku bintu byose. Abantu bose baje bafite imitwaro, bafite ibiremereye, bafite ibibaruhije, ariko dushoboze Mana kugira tubashe kuganira iri jambo ryawe dufite confidence itangwa n'Umwuka wera. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Mfite ijambo Imana yashize ku mutima, ariko reka mbabwire ngo ni invitation, ni ubutumire. Ubutumire bw'uyu munsi ubwitabe, ubusome, wumva icyo Imana igutumiriye, wumva icyo itumye Imana ikurarika. Ni invitation iri hano. Hallelujah. Ibintu ni byiza kugira ngo tubyumve, ariko nabigize mu magambo 5.
ubundi ubukristo turimo bw'uyu munsi, iki gihugu turimo muri Amerika, icyo gikora cya mbere ni ukumara abantu imbaraga zo mutima zigashira pe, ukumva ko kugeza ahantu utabasha no kwiyabura no gusenga no kuririmba, ukaza gusa ari ibintu bya formalite, ariko amavuta yarashize warakamutse. Ni ukuvuga ngo impamvu utazi sisiteme yaha niko iteye. Bisaba yuko mbaganiriza muri aya magambo uje kumenya ahantu watereye. Amen. Uje kumenya ahantu byapfiriye, uje kumenya icyo Imana igushakaho. Ni ukuvuga ngo muri aya magambo twavuze hari ijambo umwami Yesu yije mu rusengero rwa Yerusalemu, bamuheza igitabo arakimusingiriza. Agisomye abaheza ubuhanuzi tumaze gusoma. Amen. Amen. Uyu mugoroba hagomba kuba igitabo gisomwa ku buzima bwawe kugira ngo testimony zawe zibe zanditswe mu mateka y'ijuru. Connecting umuhamagaro wawe n'iyerekwa ryawe bibe biconnectinze n'ijuru. Bamuhaye umuzingo w'igitabo, aravuga ngo umwuka w'Imana ari muri je. Roho wa Bwana yu juu wangu. Umwuka w'Imana ari muri je, agendana naje, aturanye naje, ahorana naje. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, ni umujana mukomeye. Roho Mtakatifu ndiye mteteaji wetu, ndiye kiongozi wetu, ndiye jemadari wetu, ndiye ambaye anatuhusisha kwa mambo yatakayotokea. Nuwo mwuka ubugingo nuwo twohererejwe. Noneho Yesu mwagera mu rusengero asoma iyo passage, atangira guhanura, ahanurira ubwoko bwari buganditsaho, abibwira muri ubwo buryo, abasobanurira icyo Imana ishaka ku buzima bwabo. Biragatsindwa kuba mu nzu y'Imana utazi icyo Imana igushakaho. Biragatsindwa kuba mu nzu y'Imana utaramenya gukirana n'umugisha wawe kugira ngo umenye icyo Imana ishaka kukubwira. Amen. Amen. Arasoma. Umwuka w'Iteka ari muri je, nicyo cyatumye asigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, mbwirize bariya batindi ubutumwa bwiza budakoze isoni, kuko umwuka w'Imana ari muri je. Yatumye kumenyesha imbohe kubohorwa. Ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana icyo ubuje ni ukubohora abantu. Imbohe zari ziboshwe, ingoyi zari zituboshe, akaza akazica. Muri w'indirimbo z'icyongereza avuga ngo break every chain, ucagagure ishene zose zikuboshe kugira ngo uyegurire umwami Yesu. Haleluya. Icyo yaje gukora umwami Yesu ni ugucagagura iriya minyururu yose, ziriya karaka zose, ziriya ngoyi zose, yaje kuzikuraho kugira ngo imbohe zibeho. Ubuzima bwawe ubohoke, ubuzima bwawe bwiyegurire Imana. Niyo mission ya Yesu, kugira ngo atugire abishaka muri mission yiwe, tubohoke kugira ngo ubutumwa bwiza bukwire ku isi yose. Amen. Tubohoke, atubohore. Muri ibyo yaravuze ngo yadutuye imitwaro iriya yari duhitamishije, none ubu turagenda twemye. Igitumye tugenda twemye ni uko uwo mwuka w'Imana waje kudukuraho ingoyi zituboshe. Abantu baraboshwe batabizi, ntabwo ari ibintu bigaragara, bigaragara mu buryo bw'amaso y'umubiri, ariko mu gihugu cy'umwuka Imana yadutumye ngo nimureke iyo migozi yose ibaboshe, muyikureho, muyicagagure, mukorere umwami Yesu mufite umudendezo kandi mwishimye. Haleluya. Imana irashaka yuko tuyikorera tubohotse kandi twishimye. No kumenyesha imbohe kubohorwa, n'impumyi ko zihumuka. Impumyi zigomba guhumuka, ni impumyi zo mu mutima. Abantu barahumye, abantu ntibakibabona ibyiza by'Imana yabakoreye. Watu hawakumbuke tena,
watu hawajali tena, abantu ntibakimenya icyo Imana yabakoreye. Ariko nuhumuka neza ukamenya ibyo Imana yagukoreye, bizatuma utinda mu nzu y'Imana, bizatuma uza mu nzu y'Imana. Yesu yagukiriye ibintu byinshi ariko uri kuzirengagiza, kugira ngo abantu bahumuke ne kubintumye mu nzu y'Imana. Amen. Abantu bahumuke, babohorwe. Kigira kabiri, bahumuke. No kuvuga ngo ubwo buhumyi bwo mu mwuka nicyo usanga umuntu atazi ibintu bikorwa mu nzu y'Imana, agenda araratwa gusa ngo bavuze ngo tuje gusenga. Reka kuzugenda urwo rugendo ntacyo kumariye. Uzuje mu nzu y'Imana wamaze kumenya icyo ugiye gukora, uri kubona ukijiona peke yako. Amen. Amen. Cyamba ukamenya ko uyu munsi ugomba guhumuka. Elisa na Gehazi bari mu nzu yabo, ubuhumyi burahaba mu mwuka. Elisa aryamye, Gehazi umushumba we ngo asohoke hanze, abona amagari abazengutse y'abazi babo. Amaso y'umuntu physically abona abazi babagose. Shatse kuvuga uburyo bw'ubuhumyi bwo mu mwuka. Ariko Elisa umugaragu w'Imana arasenga aravuga ngo ma ishyamba. Gehazi akabo agafunguka amaso akareba amagare n'amafarashi by'akimiriro bigose inzu yacu. Iwe karareba nk'abantu, umukozi w'Imana akareba nk'umugaragu w'Imana. Abatukikije bafite amagari y'akimiriro. Abazi bacu nubwo batugose, hari urundi rupango ruriho abamarayika bafite amagari y'akimiriro, ntibatugeraho. Satani ntiyashobora kugufata, ntiyashobora kugutsinda, ntiyakwegera, yuko urazitiriye. Hari uruzitiro, hari clôture kuzitira. Amen. Haleluya. Uwiteka ni igihome cyaje kirekire kinkingira, n'ubwihisho bwaje, n'ubwugamo bwaje, n'amahoro yaje, n'igitare cyaje. Ni ukuvuga ngo muri ubwo buryo abazi nubwo wakuzenguruka, reka nkubwire ngo hari amagare n'amafarashi ariko ubwawe aje kugira ngo agutabare. Uwiteka Imana yawe ifite ibyo gukora n'uyu munsi. Elisa amaze gusenga, Gehazi abona ya magari n'amafarashi by'akimiriro, yikubita hasi. Reka nkubwire, ubundi turiho ku bwacu, ni segonde ntiduhumeka ku bwacu, ariko Imana iraturinze. Imana yarakurinze. Ugiye kureba aho wavuka ugeze hano muri Etazini, n'uyu munsi kirakurinda. Mupokanisane bengaze kubaka ku giciro cy'Imana. Hari Imana n'ikiko. Wibuke twatuyira waciyemo, wibuke amateka waciyemo, bwari bwanze guca. Ijoro ryabaye mwabiri, ijoro ry'ibibazo, ijoro ry'amakuba. Hari ijoro kurabyirengagiza, ariko hari ijoro ryaraze guca. Hari ijoro n'uyu munsi ryaze guca mu buzima bwawe, ariko icyatuzanye uyu munsi nuko tukubwire ngo iri joro rigiye guca. Iri joro rigiye guca. Tugeze muri Rukerera mu gatondo, ugiye kubona umusaka ugutambikira muri aya materaniro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umusaka uratambitse, umusaka uratambitse. Igicuku cyari cyabaye kirekire, ijoro ryari ryabaye rirerire. Nta byishimo wari ukigira, nta mahoro wari ukigira, nta mudendezo wari ugufite, ntiwari ugishobora kugenda ngo wumve uremye mu Mana. Ariko nkubwira ngo burakeye, kandi Uwiteka arakugaragarira. Amen. Igicuku cya nyuma Uwiteka yitamura mu nkingi y'igicu. Mu gicuku cya nyuma amanuka imbere y'Abisiraheli. Reka nkubwira ngo igicuku wari urimo, Uwiteka yantumye nkubwira ngo haleluya, icyo gicuku wari urimo murakeye. Uwiteka agiye kwitamura mu nkingi y'igicu. Ibyari bikugoye, ibyari bikuruje, papa wawe, mama wawe, abana bawe, umuryango wawe batagufasha, ariko nkubwira ngo ubuhanuzi wakire none ugiye gushikira ibintu byari kure yawe. Amen. Ndabona ugiye gushikira isezerano ryawe, benefite zawe ugiye kuzifata, kuko Uwiteka yamaze kuvuga ngo agiye kukubohora. Yakubohoye akubohorera n'ibyawe byose. Bibiliya ivuga neza ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka,
ibindi byose tuzabyongererwa. Ibindi byose biza ari inyongera. Tubanze dukora ikintu twasabwe. Amen, amen. Ni igihe cyo kumenya yuko burakeye. Muri Zaburi aravuga ngo yowe usinziriwe kanguka, Kristo abone uko akumurikira. Muremera kuko abantu bashobora gusinzira no mu itorero? Numva abwiriza muri bariko bumva barambaye yuko mvano basubireyo. Please gira kugabana gato nuko utafata byose, ariko message yacu ivuga none nukura ngo ubohoke, ufunguliwe, uwe huru. Tuwa huru, huru kweli katika Yesu Kristo. Tunahubiri neno lake kwa moto takatifu. Tuendelee mbele mbele, tukashinde majaribu. Twapiga vita ya imani, twapiga vita ya imani. Yesu tuodari na maana yo, maana tu ya amini maneno yake. Kisima cha ajabu kinatoka Amen. Hallelujah. Twanyweye amazi n'amazi aduheza ubugingo. Ayo mazi naza tukuramo biriya byose tukumva twemye mu mwami Yesu Kristo. Hallelujah. Ijambo ry'Imana yashatse kubasobanurira avuga ngo nta kindi nashaka kubabwira nuko bamenyesha abantu umwaka w'umwami bagiriyeho imbabazi. Uyu ni umwaka 2023, n'umwaka ugomba kugirirwaho imbabazi nk'abandi bose. Kera ntitwari ubwoko, ariko ubu turi ubwoko. Imana yatubonye ko turaba kwizerwa, itugabiza umurimo wayo. Ubu muri kwicara mu nzu y'Imana, abandi ndi bafite access mufite, bari mu mbohe barakingiranye, wowe urakinguriwe. Nico gituma ugomba guhimbaza Imana, ukavuga gukomera kw'Imana, ukavuga imirimo y'Imana, ukavuga ibyo Imana yagukoreye, ukabibwira n'abandi bakabimenya. Yewe njo wigira uti Imana yaguhaye ibintu byose, igisigaye no kwihimbaza, ukayamamaza amahanga yose, abatuye isi bakamenya ko Imana ari inshuti yawe ya bugufi, ugendana nayo mu buryo butandukanye, kandi ikakwiyereka mu buryo butandukanye. N'Imana yawe, n'Imana y'ukuri, n'Imana izivuga, n'Imana izikora, n'Imana izibona, n'Imana izigenda, n'Imana izi happeninga anytime, kugira ngo ishobora guhelpinga ubuzima bwawe. Uwe comfortable in Jesus Christ, kugira ngo mwinjire amasezerano y'Imana. Kanguka, iminyururu yari ikoshe uyu munsi iracitse. Ntakikunanira, ntakikunanira. Gusa byose birato iyo uzerwe gusa byose biremera. Niyo mpamvu ituma abantu bagomba mureke mubanze mumenye icyo Imana yabavuzeho muri iki gihugu.
isezerano ryawe n'Imana ni irihe? Testimony zawe kutarazibwira amahanga, kutarazibwira abaturanyi ibyo Imana yagukoreye. Bwira amagambo ya Yesu, mbwira ibyo yankoreye. Ndirimbira n'indirimo ziriya siruti zilizo. Haleluya. Tunazo nyimbo nyingi za kumweza kumwimbia Mungu wetu kwa mambo makuu ametutendea. We have many things we can do in the house of the Lord. Mukuramya, muguhimbaza no mugukora. Boka ubohora ibikubosha Uwiteka gukoresha. Haleluya. Yewe hari ijambo ryaje ngo yemwe abarusha n'abaremerewe mwese, invitation yaje no kugira ngo nimuze Uwiteka abaruhure. Amen. Isi ya none irarusha, n'utwana duto turarusha, tumukikiye turarusha. Igihe twari muri Afrika ntibagaza bavuga ibintu bya stress. Tumenya stress tugeze muri etazini. Tumwira ngo muri Afrika bagaza bavuga stress we. Bagaza bavuga ngo wagira imishiha. Niko twabyitaga mu ndi terme. Ariko twageze muri Amerika ibintu byabaye stress. Turi kumwe hano. Stress. Eka mbabwira iki gihugu gifite stress. Umuko musanga umwana mutoya stress. Mama wiwe stress. Ise stress. Nuvuga igihugu cyose cyarafashwe. Nukuvuga ngo imba kirimo ama stress, icyo bakora muri stress. Hari umugabo wavuze ngo ni muzi wanje yemwe abarushe n'abaremererewe. Hari ibintu bitanu ngiye kubabwira mu byandike. Amen. Hallelujah. Ibintu bitanu. Kuko Uwiteka ari umugwaneza, icyo ni kimwe. Iyo ni impamvu ituma umwegera kugira ngo iyo neza yiwe ikugeraho nawe. Jambo rya mbere uyu mwami twatubabwira abatume ngo ni umugwaneza, azagwa neza, akakugusha neza, n'ibyawe byose bikagenda neza. Ikigira kabiri, aroroheje mu mutima. Ntabwo umutima wiwe uhagaze, aroroheje. Uyu mwami wabahamagaye arashaka korosha bijya byose bikurije, abyorosha. Muri ibyo ndiko yivuze neza ngo bwira Yesu zose ni inshuti yawe. Ibi kubabaza nibigutera. Arakunda agafasha abashavuye, wizera ijambo ryiwe kandi wirira. Amen. Icya gatatu, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Uzabona uburuhukiro numara gukurikira umugabo azakuruhura. Kuko utaruhutse hari umuntu ugomba kukuruhura, yaguhamagaye ngwino ndakuruhura, njoni kwangu nipate kuwapumuzisha. Iyo invitation mwokwanga kuyitaba, nimuze ndabaruhura. Yemwe nimuze ndabaruhura, ndumugwaneza mfite no kubaruhura ibibaruhije byose. Icyakane, haleluya, yavuze ngo kuko kunkorera bitaruhije. Gukorera Imana ntibiruhije. Gukorera Imana biroroshe. Ni ukuja muri systeme gusa ukamenya icyo Imana yakuvuze mu buzima bwawe. Kanisa mupo. Gukora Imana ntibiruhije. Adavuga ngo biraruhije. Bibiliya yavuze ngo ntibiruhije. Nuko mbere ijwi ry'Imana icyo rikubwiye ukarikurikira. Ibyo ni ibintu, ni ikintu cya kane. Iyo umaze kumva Imana ibintu byose kere izibivuga, yaje kubivuga ikabigucishamo kuko wamaze kumenya kuyikorera ko bitaruhije. Gukora Imana ntibiruhije. Amen. Ntabwo biruhije, biroroshe. Muri byavuze ngo gukora Imana ni byiza, gukora Imana ni byiza. Amen. Gukora Imana ni byiza. Icyanyuma, n'umutwaro waje ntabwo uremereye. Umutwaro Yesu yaduhaye nturemereye. Ni ukuvuga ubutumwa bwiza mukabibwira amahanga yose. Mutange ubu butumwa mu mahanga yose, mubabwire ngo yemwe abantu barushe n'abaremerewe, hari umugabo uri kuboneka ugomba kudufasha imitwaro dufite, n'umwami Yesu. Haleluya. Haleluya.
ibihe byose ukagumaho ibihe byose. Dawudi niwe wabivuze kuri uwo murongo wa 23 muri Zaburi ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi zaje bizanoma ite nanje nzaguma mu nzu yawe igihe cyose. Iyo verse ni yaririmbye, ni Dawudi yaririmbye. Zibera mu mahema yawe ibihe bitashira. Amen, amen. Itorero ry'Imana twabasuye kandi tuzi kuri ijambo hari abaryumvise batazabumva ntacyo bitubwiye, ariko twatanze message. Hari abantu bahamagawe kuza ngo barohwe imitwaro yabo. Imitwaro ndavuga imitwaro y'ubwo butatu senge. Hari umutwaro umuntu yikorera ntawubwire n'abandi ukakuvuna kandi uzovunika, ariko hari umugabo wavuze ngo ni muheze ni umwami Yesu, kuko ashoboye kwikora uwo mutwaro wawe. Umutwaro uremere ukore umwami Yesu, ntuwukore famiye yawe, ntuwukore umugore wawe, ntuwukoreze abana bawe, wegurire Yesu. Uzane tugusengere Imana gushoboze kumenya gusheringa nayo ikore, uyibwira ati from now akira ndakweguriye. Ukore imitwaro y'urugo rwaje, ukore imitwaro y'abana banje, ukore imitwaro activities zaje zose ndazikweguriye, kuko uwo mugabo yadutumiye ngo yemwe nimuze waje mwese ndabaruhura. Igice cya nyuma ngiye kurangiza aha Yesu yarimo avuga kuko Abisirayeli batari bamumenye, arababwira ngo ubwanje mbabwiye yuko ayo mavuta nafite narayasigiwe. Hari amavuta y'Imana bariho kandi mwahawe uyu munsi. Imana kirabona muhaguruke muvuga ubutumwa mukwire ku isi yose, ariko abantu baricaye baratuye baradendeje ntibatarabuka. Ivuga butumwa no ryarahambiriwe, abantu ntibasohoka mu ivuga butumwa. Sinze bamubona kuko naje ndibukubona maze igihe kirekire hano muri iki gihugu, abantu nta butumwa basohoka baje kuvuga. Byarakomeye. Hari aho turiko turuvuga kandi tudashimwa, hari aho tuzindukira mu gitondo murahazi, hari aho tugenda nimugoroba. Ubwo butumwa turi kuvuga ni inda zacu, izo ni inda zacu, izo ndizazishima ni umukungugu bizasigara mu gitaka kimwe n'ibindi byose. Ariko tugire n'umwanya wo kuja kuvuga ubutumwa, tubwira abantu ko umwami Yesu Kristo agira neza. Imwe mikono kwa tukufa muzagara mwisho bavuga ngo yagaza gukora neza ngo basupervise ngo bakamushimirana ngo na ba manager. Bamwe ndavuga ngo na ba manager ndimuzavugana burya gusa no kura mwishikira mugo umwinyuzo ndagukunda, ariko manager mukuru ushaka ku managing iby'urwo rwawe ni umwami Yesu Kristo. Arashaka uyu mugoroba tabatindiye kugira ngo amanaging ibikugoye ibirukoje. And then ndaje gusengera abantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Hari abantu bagiye batandukana n'ababo, turashaka Imana ibahuza. Uwo mutwaro ndafite mfite ivuga ubutumwa namaze kubika ukwezi kose kwa 8 ndiko ndagenda mu vuga ubutumwa. Fasha ishimana yashize ku mutima. Hari abantu bakeneye ababo babasanga, turashaka Imana ihuza iyi community, ariko bazamuka bazamura icibero c'Imana muri iki gihugu. Hallelujah, amen. Zumvikanye. Hari ibintu byapfuye network nticemo, wagira ngo gura bigapfa wakanda habigapfa byose. Uyu munsi Uwiteka yavuze ngo iyo minyuro yose iracitse, ndashaka kuba connecting na connection irimo ibintu byose. Umugende icyo uzadukora cyose Imana izakigukora kuko ayikoresha imitwaro yawe. Ubyibwire ubitekereza. Nimba uvuga ko twagusengera uzahana imbere, hari bikugoye ariko warushoboye kubyikorera. Heza Uwiteka imitwaro yawe yose, ubaye ijwi waryumvishije haguka dusengera hamwe n'abandi. Ni ku nyungu zawe, ntabwo ari inyungu zawe. Hari icyo Imana igushaka, kandi Imana igushaka iguhamagaza mu ijwi ryoroshe kugira ngo ikukorere ibyo wari umaze igihe kirekire udafite. Amen. Hariho abandi batekereza yuko bashoboye, ariko ushoboye byose n'umwami Yesu Kristo. Ubu ngubu ndatekereza bamaze guhagarara wizera iri jambo kandi wowe kongera kurira. Amen. Uwiteka ari kumwe namwe, Uwiteka agiye gukorana namwe, Uwiteka agiye kugendana namwe, Uwiteka agiye kwiyerekana mu bintu byose mukora. Uwiteka agiye kubyigaragazamo. Tugiye gusenga, reka turambure ikiganza dusenge. Mana yacu iri mu ijuru,
uyu ni umukozi wawe afite imitwaro niwe yize Imana aravuze ngo reka yigukorere kuko ari ushobora kumuheza ngo atevugwa neza kandi uyu mugoroba Mana arizera ijambo ryawe kandi ntiyongera kurira kuko wabivuze ngo uzukundi gafasha abashavuye imbaraga zawe zimanuke ku buzima bwiwe imbaraga zawe ziyerekane kuri we imbaraga zawe zihindura amateka yiwe imbaraga zawe zikureho ziranzitizi zirashene zose zimuboshe abahorerwa muri we Yesu Kristo uyu mubyeyi uramuzi uramusobanukiwe arashaka ubufasha uturuka kuri wowe kandi uramufasha utazubura kuboneka mu nzego n'amakuba umusange mu izina ryawe umuvugishe umukoreshe umukorere bikomeye ubohore zirango zose mu izina ryawe Yesu mu izina ryawe Yesu uramuzi Imana uyu musore hari ibyo ashaka kugira ngo akwegurire wowe ubwawe ushobora kumubera itabaza ry'ubuzima bwiwe urabishoboye kuri we Mana ubwiza bwawe Yesu urabisobanukiwe Mana hindura amateka yiwe hindura ubuzima bwiwe dopisa korobasi mu kuvuga kwawe Yesu imyaka yiwe Mana urayizi ukora ibitangana n'ibimenyetso ijambo ryawe rimanuke rihindura amateka yiwe rihindura ubuzima bwiwe mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu amen 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 uyu ni umugaragu wawe Mana uramuzi wowe uzi Imana intimba afite ku mutima ni wowe wamuruhura ni wowe uzi icyo yifuza Mana ni wowe uzi icyo atekereza Mana ni wowe uzi icyatumye ahagarara ahantu Mana imbaraga zawe zimanuke ku buzima bwiwe ni wowe ufite ingata y'ubugwaneza umuruhura intimba afite Mana ni wowe uruhura ababishe ni wowe uruhura abaremerewe ureka ukuboko kwawe kumanuka ku buzima bwiwe haleluya katika habari ya Bwana Yesu Kristo uyu mubyeyi uramubona Mana bwawe buze umusenge uzi umuryango wiwe uzi ubuzima bwiwe uzi icyo akeneye muri iki gihe uzi icyatumye ahagarara imbere yawe ni ugukoza imitwaro yiwe ni wowe nshuti yiwe ni wowe utamutererana ni wowe utamuha kure yiwe wihesha icyubahiro muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu isuku umwuka wawe ku bakozi bawe abana bawe bakumenye kandi bahinduke adivize la rimanda sakarabote mu izina ryawe Yesu Kristo umucunguzi wacu wera kotreza la gaste proideste uramuzi uyu mubyeyi Mana uramusobanukiwe ni wowe uzi icyo ashaka yavuze ngo uyu munsi urekatira yashawiwe yose yari afite muri iki gihugu abakwiringiye bose abagukeneye bose wumva gutaka kwiwe wumva amaganya yiwe wumva icyo akeneye ijambo ry'ukuri reka Mana gukorere urakabaho kuri wowe nawe waruziwe mu izina rya Yesu Kristo mu izina ryawe Yesu uyu mubyeyi uramuzi Mana uramusobanukiwe Mana uzi impamvu yatumye ahagarara kuri iyi misozi uzi impamvu yatumye aza kuri iki cyicaro wite kuzirobe biriya byose byaraboshywe mu izina rya Yesu reka biroherwe mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina ryawe birohere biriya byose byaraboshywe mu izina ryawe Yesu Mana ndakwereka uyu mukozi wawe uyu mushumbakazi wawe ni wowe uzi Mwami distance yiwe ni wowe uzi icyo ashaka icyatumye ahagarara imbere yawe wowe uzi Imana ibyifuzo byo mu mutima wiwe wowe igisubizo uyu munsi azashima izina ryawe azavuga gukomera kwawe azavuga imirimo itangaza wakoze uyu munsi ureka Mana icyubahiro kibicawe hindura lebe bayi ndasara kuri mazina Tarabosika mutabure mu kigi gicuma uratangaje Mana uyu mubyeyi ndamukoretse Mana yahagaze imbere yawe Mana akeneye yuko umuruhura
akeneye ko yikorera imitwaro yiwe, akeneye guhindura byinshi mu muryango wiwe, akeneye gukora byinshi ku buzima bwiwe. Hindura buri kintu cyose icyari kiremereye imbere yo ku musozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hindura, hindura, hindura. Hallelujah, 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 hallelujah. Uramuzi Imana ahagaze imbere yawe. Uyu ni umunsi wo kugendererwa nawe, ni umunsi wo gusurwa nawe, ni umunsi wo kuvugana nawe. Uri ibitangaza, ureba ibimuboshe, ureba ibidakeneye, umubare igisubizo. Wiyabayisekira bavuza abana Yesu Kristo, kotalabosikarababaye mwami w'amahoro, nitamasakara nikasakotororibasa amahoro. telabokisapaka. Kora ibitangaza, hindura, 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 hindura. Hallelujah, 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 Korobasitererikora. hallelujah. Baturabizi, urabisobanukiwe, ahagaze imbere yawe n'iteraniro rikomeye, uzi ibyifuzo byiwe, umubare igisubizo. Rimoni sakina na boki litazalale kosela Mungu unajalale, haugadirike, haugatimurika kubadirika. Wewe ni Mungu kwa maisha yake, uyerekane Bwana. Yabaiseka na boki otitele kosila. Umutwaro urawuzi, uwikorere kugira ngo muheze amahoro, ubere igisubizo ku byo ukeneye. Ahure n'ubwiza bwawe, ahure n'imbaraga zawe kuri umugoroba. Izina rya Yesu Kristo. Urabona uyu mushumakazi wawe ahagaze imbere yawe, afite icyifuzo, yabonye ko ari wamutura iyo mitwaro yari imuboshe, biriya byari bimuremereye, ariko imbaraga zawe zimanuke Mana muri uyu mugoroba. Ariko ahure n'ubwiza bwawe, akirana n'imigisha yiwe, umuhoze Mwami amahoro, umubohore ingoyi zose, inzitizi zose, ibyari bimugoye byose, ibyari bimuremereye byose, ibyari bimuruhije byose, uzitaho Mana, kuko uri umutozi w'imbabazi Mana. Utarayisakara leta rigositara rimanizana kwani. Yesu, umurebeshe amaso yawe Mana, ukora ibimenyetso bikomeye ku buzima bwiwe, nawe ndazava mu nzu yawe, azahora kuvuga ku manywa na nijoro Mana. Hallelujah. Uramubona umukozi wawe uhagaze aha, hari icyo yifuje imbere yawe, hari umugisha wakeneye kugabana, hari ibyo akeneye kumubera igisubizo, hari ibyo yifuza kumubera byose. Ureke Mana gukora imitwaro yawe yose, niyo azakomezwa muri urugendo Mana, niyo azuzuzwa muri urugendo Mana. Aciye bugufi imbere yawe, arashaka guhura nawe, arashaka kugusanga muri special way. Ureke imbaraga zawe zimanuka ku buzima bwiwe mu izina rya Yesu. Itarabosikararoke kotrezanarezose. Haleluya. Uramuzi Mana, uramusobanukiwe. Uyu mugaragu wawe uhagaze aha, umuzi neza Mana, umuzi ari mutoya.